Acha maneno wewe. Urazi ko nakunda umuntu mbe. Ntabwo mbyumva ukuntu mwamutatuzi kandi muze dukunda kuza hariya kubasura. Uca kitubu kizagira ngo nabo cyuzuye neza mu mutwe. Muri kibazo gira n'ikindi. Yes baby, ndi mu rugo hama wowe akazi kagenze gute? Previously. Mbabarire ntabwo nari mbasuzumiye. Nze nari ngiye kwitaba uza kukazana muri nise ari umuntu turi kuganira tugahuza. Mugira ngo rero nari mbibese. Ntabwo nari mbibese. Ahubwo twirumva komera shamo ngo waye. Ni byiza rwose cyane ko bezereza aho komereza. Cyane umugabo wanjye namushutse mukunda ariko. Asundo uramaze iki? Iyi nzu yose wayigize nk'isoko ndimo ndashaka remote. Ntabwo nzi ntabwo wayishyize. Sheri urashaka iyo remote? Ndashaka remote bana remote ya tester. Nese sheri. Ntabwo ari bifite mu ntoki. Akundi wahanzweho. Ntabwo ari remote. Wakora ushobora kuba ufite wowe ushobora kuba ufite n'abademoni ndakuno niganeshwa ibyo ganeshwa ni kambi ruhande. Umva wenza umva zakuvuna ntukazajya uginisha. Ati cucu. Yes. That was a young that one over the same. No, don't go around.
Sino non aveva cose adesso avanzare. Cose tre cose di dice. Che la sempre non è una questione. nazindukiye muri supermarket hari ibintu nagiye kugura ariko sininda ndahita ntaha nje mu rugo ko hari ibyo mfite byo gukora. Nanjye ndi mu kazi ariko ndakeka igihe ugeze mu rugo nanjye akazi ndamaze kugacogoza dushobora kutazikongera mu bwinshi tuganire byimazeyo tumashaka tuganire. Okay, akazi keza honey. I love you too. Merci. Halo. Mwiriwe neza, amakuru yanyu? Ni meza, ni kari muvugana. Okay. Ndakomeye nta kibazo. Nifuzaga ko tuganira sinzi niba mwambonera umwanya. Hano n'umwanya ntabwo nabona akanya kuko mfite umuntu ngiye gusuzuma kuri clinique. Genda wantelefona nyuma y'amasaha nk'abiri. Nta kibazo. Okay, namwe murakoze. Muratubabarira twatebye twagize ikibazo cya traffic mu muhanda. Ndikumva icyo kibazo kitagize umwe gusa umunsi cyawe kuri benshi. Hama narinjiye mu nkorere ya check-up nabasaba kubera ko nayisabye mbere sinzi ko mubyibuka kuko umwanya ni muto bwamaze no kwira kugira nzomukoze. Jennifer. En 1995. Ego. Ndayizi.
ready? Yes, I'm ready. Termina de 3, como que yo con una niña en la Yes, come on, long time bro. kora ibishoboka byose ungereho kuko ngufitiye amakuru ashyushye. Urashaka kumara inye? Ese Babylon. Uri ku masoko utita amafone. iyo amashusho shaho ndayaheruka bageze ngo muri minsi biba byoroshye umuntu aba yarakubiswe ari mu kazi nta by'amashusho kare. Mani uraza ko hari amakuru ashyushye nshaka kukubwira. Nkunda ibintu by'ubugambo ndamutse nsanze ari ubujajwe. Nahita nkuca umutwe kuko rubyo rwose ntago nkunda imikino.